Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. 10 karagdagang kaalaman to brighten your mind. 10 bagay na pag-uusapan to brighten your heart. Meet your ka-bright kadas that will brighten your day. Ito ang Brighten Reloaded, your countdown of information for everyone. Ayan! Happy Friday mga ka-Bright Kadas! Brighten Reloaded na! Ayan, today is December 5, 2025 and it's the first Friday of the month. Nararamdaman mo na ba? Yes, Tita, nararamdaman ko na papalapit na ang Kapaskuhan. Pero bago po ang lahat, mayap at mag-rush hanggat panapon puki kayo kabalen at ka-Bright Kadas. I am DJ Tan. And I am DJ Pau. And we are AV Communication students from the University of the Assumption. You're listening to the Archdiocese of San Fernando radio station, the WBL 91.9 Bright FM. This is Brighten Reloaded Campus Edition. Ayan, since nabanggit mo yung campus, Pau, tatanungin lang kita, how's your life inside the campus? Your life as a student? Since ayun na nga, papalapit na ang finals natin, di ba? Ayan, hindi lang Pasko ang papalapit, pati yung finals natin. Actually ako, so far, medyo busy since halos yung mga requirements natin this finals puro output basis, di ba? Mga videos, ganyan, documentaries, and mga graphic designs. Talagang sinusubukan tayo, no? Totoo. Yung pagiging com natin. Totoo. Ikaw ba? Kumusta naman ang finals mo so Ako, far? di ba magkaklase lang naman tayo. Pero Kaya syempre, pareho lang tayo. meron akong favorite sa mga output natin. Okay. Alam mo yung yung sa DevCom natin, Ay, yung oo. outreach program Oo, natin. oo. Uy, pero by the way, gusto ko yung naging project sa nyo doon. amin. Pwede mo bang ikwento sa ating mga viewers kung saang patungkol yung project nyo? Okay. Yung outreach program kasi namin, ang pangalan niya is Masalang Pasko, Magrasyang Tribu, kung saan pinuntahan namin yung mga kapatid nating idols dito sa Porac, Pampanga. Tapos, binigyan namin sila ng mga solar lights. Nag-raise kami ng funds para makabili ng mga solar lights para sa kanila. Wow. Since mahirap yung pag-source ng kuryente doon sa kanila since nasa bundok nga sila. Kaya ang ginawa namin, nagbigay kami ng solar lights para, for example, kapag gabi, 'di ba, may
ilaw silang gagamitin doon since nasa bundok sila at madilim kapag gabi. Wow. Pero alam mo, meron din kaming project Yung sa sa grupo inyo? namin. Oo. Yung title naman nito, Damitan ang Paslit. Kasi alam mo dito sa Philippines, 'di ba? Parang naging tradition or culture na natin na kapag yung mga bata, kapag papalapit na yung Pasko, meron tayong mga bagong damit, Totoo. may mga sinusuot tayong bago para mas dama kasi natin yung Pasko. Pero unfortunately, 'di ba, hindi lahat ng bata merong pagkakataon na magkaroon ng bagong damit. Totoo Kaya yan. katulad ng ginawa nyo, nagpa-donation drive din kami, and I also like to use this opportunity to thank everyone. Baka gusto rin mo pasalamatan, Ayan. di ba? Thank you Maraming rin po maraming sa salamat mga po. Mas nag-share ginawa nyo din pong po. merry yung Christmas ng bawat Pilipino or yung mga Tama. nangangailangan. Pero speaking of Christmas, Pao, for today's Yes. episode, samahan nyo kami ngayong hapon to talk everything about Christmas celebration nating mga Kapampangan. Ever wonder kung ano ba nga ba ang mga tradisyong hindi mawawala sa ating mga Kapampangan? Kaya naman, samahan nyo kami and let's find out ano nga ba ang top 10 Kapampangan Christmas traditions. Pero but before we continue, feel free to send us message through Smart 0918351882 and for Sun 09423574 Baka meron namang gusto magpa-shoutout dyan or mga gustong magbigay ng suggestion, di ba? Kung mapagbigay ka naman, pwede rin kayong mag-donate through our GCash account 0905-319-4871 with an account name of Joseph Mary Bakay. Yan. Ayan. Pwede rin po kayong mag-comment sa aming mga social media accounts. Just search 91.9 Bright FM. Ikaw ba naka-follow ka na? Yes! Oh, diba? And of course, please like, share, and follow our social media platforms. And for those who want to advertise their business o kaya partnership, just search, please email asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-6095-478. Again, please email asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-6095-478. Ayan, di ba? Hopefully, we didn't keep you waiting for too long. So, going back to our main topic, hindi naman lingid sa ating isipan na sa Pampanga, ang Christmas capital of the Philippines, which is kung nasaan tayo ngayon, ang city of San Fernando, Pampanga. Kaya naman, it's the perfect venue and time to talk about Christmas. Ayan, tama ka dyan. Talagang dito sa San Fernando, damang-dama mo yung Pasko, Totoo. di ba? Talagang kahit saan ka pumunta, saan ka tumingin, talagang Mararamdaman simoy ng mo. hangin, di ba? Ramdam mo na yung Pasko na. Pasko. Kaya naman sa aming pagbabalik, i-reveal na natin kung ano ba ang top 10 traditions. Ikaw ba, meron ka na bang mga hula? Meron na ako. Meron na akong Pero top mamaya 1. nating sasabihin, Totoo. di ba? O mga di ba, yung mga top 10 traditions natin o yung mga bagay na hindi mawawala sa ating mga Kapampangan tuwing panahon ng Kapaskuhan. Kaya sa ating din pong mga viewers, we invite you to comment kung ano po yung mga gusto nyong marinig sa ating top 10 Kapampangan Christmas Yan. editions. Kaya manatili po tayong tumutok dito lang sa Brighton Reloaded Campus Edition, your countdown of information for everyone. More than just a place of learning, UA is family! With hearts open to faith and minds set on discovery, we grow every day. With hearts open to faith and minds set to discovery, we grow every day. In UA, teamwork isn't just about getting the job done. It's about growing together, achieving more by being part of something greater than ourselves. In Ciencia, we seek the truth, academically, personally, and spiritually.
back mga ka-Bright Kada. Sana patuloy pa rin po kayong nakatutok sa ating live ngayon. At kung may gusto po kayong ipa-shoutout, i-comment nyo lang po sa ating comment box. Ayan, Kamusta ka nagbabalik. naman? Ako, di ko alam kung ano yung mararamdaman ko. Parang excited lang ako na pag-usapan kung ano ba yung top 10 Kapampangan Christmas traditions, no? Pero, paano nga ba natin nakuha yung top 10 choices ng mga Kapampangan na, na ginagawa nila tuwing magpapasko na? Hulaan mo. A, Ay, no. nag-PM. Hulaan ko ba? B, Nag-PM nag-call. Or C, kidding Pili aside ko. yun, nagtanong tayo ng 100 respondents na Kapampangan through Google Forms Okay. on what their top 10 Christmas traditions are. Ang ating mga nakuhang kasagutan ay nagmula sa iba't ibang municipality and city dito sa Pampanga. Since pisasabihan ta na rin, ing Paskong Kapampangan, o teta na mo mag-Kapampangan, di ba? Wait lang. Huwag wala mong tinakot ka. Challenge mo ko ata. Challenge accepted, Mari. Bot naman ali, balam di nagul ko US. Wala, di ba? Oo Mari, naman. subukan. Alatin ko rin kalili kanini. Ako rin lupang Kapampangan. Pero balo mo, diyan naman na kamakain makasalitang Kapampangan. Balo ko na 100% at proud Kapampangan ka, di ba? Oo naman, subukan ko yung best ko hanapin, di ba? Kaya to all our viewers nung atin ko pong hula, kung nanula po rin top 10 Kapampangan traditions, mag-comment kayo mo po. At iadya yun kaya kayong listahan, uling umpisahan, tana lang talakayan, rank top 10 Kapampangan Christmas traditions. And for our top 10, Pasyalan after simbang gabi. Mangno ka rin lamamasyal din ni papamilya at nagkakaluburan kaya rin yung simbang bengi para mangan o magbanding. we have pamamasyal sa mga Christmas theme parks. Wow, kasunting na niyan. Pero nano yawariin kay Christmas theme parks. Pwede mo ibang explain kareng malbe. Okay. Reng Christmas theme parks po, apin din ni Reng pasyalan ketikim Pampanga istong panahon ning Pasko. Apin din ni retang mihaliwang sulu, mihaliwang pipag-picturean, di ba? Masala, wana retang malakas sa tugtugan. Totoo, Retang totoo. marakal piyal, Ben. Potang linog ba kareti, tang damdaman mo talaga, ay wah, Pasko napin pala talaga. Karin mo asabi na magpasko pag pakabuklat no rin aliwang theme parks Kenny. Keti Pampanga, di ba? Karakal kasi theme parks Kenny Pampanga, atin kayong Santo Tomas, Awa. atin kayong San Fernando, atin kayong Mexico, kayong Florida, gangno ka rin katamunta atin Kenny, di ba? Atin keti, atin lang pambato kumbaga. Atin ka bang kaya experiences kareting theme parks areni? Ako, siguro tin kung i-share kayo na talagang mag-enjoy ko ang pumimangha at the same time niyang minta ko. Balo may tangkeng kaya. Santo Tomas. Ay, balo Inspired ya keng kaya. Metong pasyalan keng abroad. Alam mo, okay, balo Talagang kaya sikat yung Christmas destination. Ot niyang nilog ko ka rin balak sa masala mo, tuntugtog. Ot niyang may gumpisaneng programa. Atin pa ka talaga din inflatable balloons. Ay, wow. Atin lang sulu, atin fireworks. Ay, karin ko realize na, ay, apin ba initang pintalan ko keng aliwang bansa. Ay, bala mo naman kasanting na ako, pero, balo mo na nung masanting ka rin. Mas, bala mata, mas masanting yung Kem Pampanga. Mas masaya, di ba? Kasi, balo mo, bes, deng Kapampangan kasi, mo kabud biyasa, di ba? Talented larin, and creative love. Pinisipan mo, makakagawa lang makanita, di ba? Pero ikapaw, nano mo rin kay experiences mo. Nyang childhood ka, tin ka bang experiences? Atin ko, kasi anyang anak ko, mama ko, lagi na akong dadala karetang karing mall, balo mo pareta or disnan mo bareta, retang. Oo naman. Wala mo rin, ba't ko pa king kopong-kopong? retang renta talakad kay karing Waldaring Mall. Retang ating pang cartoon characters, retang Disney princess, di ba? Wow, Disney princess, diba? Tapos, tangkay ma-picture ka rin, tapos i-post mo kay Facebook. Masaya la reta, and apindeta rin ako kalingon kasi tuki-tukim banwa. Dadala na ako mama ka rin, tangkay tukimila pa rin pinsan ko, kaya mas masaya tapos mamyalong kaya ka rin ng atinding playground, makanya. Kumbaga, mas maging yung memorable ka na ako, itang Pasko ko, anyang anak ko din, kasi nga,
atin aranasan ko yung makanta. And up until now, atin kong look back. Kasi, kareta nga pictures mi kanita, akakit ko na, ay, anyang anak ke pala, minta ke pala karetang may usong makanini, di ba? Pero nitan, since makanta na rin naman ni Pisabihan tamo, balo ko na, ngeni, mag-improve lareng Team Parks kaya tikim Pampanga, di ba? Talagang asno ka santing, pero ika na mo yung look forward mong ngeni na, Diyan marakal na Team Parks kaya ni Pampanga. Ika na numang look forward mo, nanong buri mong akit, nanong buri mong experience daring aliwa, di ba? Kasi kapag atin unique, kapag atin bayo, atin usuwa napin, talagang mas enjoy tayo, di ba? Mas masayaya. Pero ika na numang look forward mo kanyan. Look forward ko talaga, oneng mapali kay Tikim Pilipinas. At wari. Nano yan? Mapali kay Tikim Pilipinas. Tangkay, istong Pasko, ring aliwa, mumutala pa kay ngaliwang bansa. Ini talaga yung buri kong experience kay Tikim Pilipinas at buri kong akit. Hulaan me? Kay, balo. Nanuya, sige. Itang Mag Snow. Buri ko itang... Magtripan mo ko ata. Buri ko itang Mag Snow, ali... wari, karengalawang Team Parks ing gagawan do, diba? Magkailang retang bula-bula. Pero ako buri ko kasi itang... Tunay snow, tunay snow. Magtaka ko siguro may snow Kenny. Pero ala namang imposible, diba? Diba? Lalo na kareng Kapampangan, alang imposible. Lalo na sobra creative ring Kapampangan. Pero tunay masaya yung Paskong Kapampangan kapag atin Team Parks, diba? Kasi mas makadagdag saya, mas makadagdag tula, itang miyabi ko yung pamilya, munta ka rin, mamasyal, malbe. Pero balumotin ko pang metong buring pupuntalan kapag panahon na naning Pasko. Nano? Ika naman ning manulanan niya ito. Eke balo. Eke balo. Ito ka makikilala. Okay, for our top 9, Tianggi o Bazaar, nuno ka rin nasasaling pamangan ang pong regalo ring tao. Kini mula ring damdaman binmiyaliwang kantang pamasko. Yan, Christmas Market. Tianggi! Tianggi. Wapin syempre kasi mura mo. Kay asno pang kasanting, quality yan na. Noon ka po, edi ka rin na kang makamura, di ba? Pero balumbanan yung Tianggi. Ay, balo ko yung Tianggi, ket nila rin mami saling miyaliwang malan, miyaliwang gamit, napupuntalan da rin tao, istong magpasko na bakanta manyaling... Ding may ding imata mo yan. Wow, totoo yan. Retang baso. Bakanta manyalilang regalo na. Remping gana, ang po retang kaya pang Christmas party ka rin nasasaling pang regalo. Baka kayakit ka siguro ka rin retang... Kaya, tang pipag ka pa yan. Siguro dinalan niya ito mga kasalina ko. O, tinakang pang-exchange, giba. Tapos sa retang sapatos sa lokala, dapin makanyan. Asno ka something, diba? Tang mura na la, quality la pa kay bat. Mo pa nga pakinabangan. Totoo yan. Diba? Anyang anak ko, Bes, istong kaipin, istong magpasko na, lagi ka rin mumunta dila ako ken bakantapin manyaling gamit makanyan na ipamyerin karing kaluguran karing kainakan kakilalami tapos minsan kerin sasalingwalan makanyan lalo na rin pinsan kong may kakapatid ako po kasi only child ko na nyala akong kapatid Agulina habanggit may yata yung mal takay ternula Pagli ot bala mo ata pero tamalan pareho tamo pinlano tamo ba ako mo balo kung sinadya mong kain makimachi pero ito, meron titang peka unforgettable kapag magtianggi kay tang karing mikakapatad pin na salida lang malan tas pipara-pareho ladala tapos potang kaina potang Pasko na akit mo la bala mo rugo tumerak lang ano para-pareho lamalan uy katama bala magpajama party ta pero ikayo po nano po ba yung buri yung sa saluan keng Tianggi diba nanong peka sulit atin kayo po bang tips pwede pong i-comment para po rin aliwang malbe balo rin po kung nanong saluan ang po rin tips pwede dang gamit diba? O nga ni Bes apansinan ko muna mag-evolve la naman kung mag-evolve la rin Team Parks tamo mag-evolve la naman din Tianggi tamo kasi
nalamo kabudmalan, nalamo kabud gamit-gamit ing bibentado. Magbenta na laring pamangan, di ba? Wow. Kaya maging food park na la. Tapos Oo. atin din ratang kanta-kanta, makanyan, na nuka rin, pwede laring magbanding ding family habang manyali lang gamit, di ba? Awa. Kasanting na emo kabud pamangan. Ay, emo kabud malan. Atin din Pamangan. Gustong pamangan talaga yan. mo makakalingon. Lalo kaya ni Pampanga. Awa, kening kapag sinabi mo kasing Paskong Kapampangan, mawawala yung pamangan. Kaya for our top 9. top 8. Masyado mo atang dadagdagan mo at taburing mababawasan. Okay, Kaya again, for our top 8, Kakanin delicacies. Puto bumbong, bibingka, ampong ubi amamamya yumu, king Paskuning balang Pilipino, ampon Kapampangan. Ayan yung buri kong pisasabyon. Balo Buri mo mo yan. yan. Kasi Balo mo, pamangan. ring kakanin. Ay, wah. Balo mo ring kakanin. Balo ko rin. Anyaman da rin, di ba? Nanyo mo ring kakanin, Pao. Reni retang malagkit data mistum Pasko, di ba? Anti mo rin kay balo ko balo mini. Puto bongbong ang pombibingka. Gange Pasko, tinampakan yan di ba? Ikaw. Pero pagabaw mo no rin, balo mong balo na magpasko, no? Di ba? Kindalan. Awo, retang ababaw mo, retang akakit mo. Kaya ba, nakabagyo? mag-trending lang pa kayong social media, nga talagang makatakam talagang kay, di ba? Pero ikaw, nano mong favorite mong kay kakanin? Ko yung favorite kong kakanin. Kung usapang puto bongbong at bibingka, syempre at yung bibingka ako. Ring kahit kaya, ring Wapin. viewers ta, ring ka bright kadas ta kaya. Ausan mo no rin kaya kang katimbibing ka. Team Bibingka, shoutout po kaya kayo nga, Ken. Kasi ako kay Team Puto Bongbong. Bakit Kaya Team Puto Bongbong ko? shoutout ko la pa rin. Sige. Shoutout ka rin Team Puto Bongbong. Please comment, sabihin nyo na kung bakit yung favorite ding Puto Bongbong, di ba? Ngayon milaban ka ta kung bakit Team Puto Bongbong ka Team Bibingka ako. Ako, Team Bibingka ako kasi atin yung bumburo. Kembabo. Tangkay, syempre bala mo cake yan naman yung bibingka, di ba? Pwede yung cake, denom yung kandila. Totoo yan. Tapos, kaya naman pala, karakal na purpose ng bibingka. atin niya pang ngungot. Ampo pang cheese. Wala yan. Di ako favorite king cheese. Kaya po tang sasali kong pasali kong bibingka. Buri ko atin yan, cheese keng kilo. Bati niya naman cheese keng babo. Bukod ketang ketang ngungot. Sandak yung Kapampangan. Aguli na. Pag maragol niya yung kaya, kapag maragol kaya naman yung kako Puto Bongbong. Bakit Puto Bongbong? Ana na yung kanyaman Mm-mm. Kay ba't denan may pang condense. Kay ba't denan may pang leche plan. Then may pang ngungut. Then may pang asukal. Ay! Kaya kanyaman ng kanyaman. Paano mo? Kaya rin mong mayangan kaya siguro Puto Bongbong. Mag-dialysis na. Uy, hindi naman. Pero pakainom tanan danom, di ba? Ang importante naman paminsan-minsan mo naman, di ba? Ing kain ka rin. Dapat balance pa rin diyang mamangan ka kasi importante rin ing health tamo, di ba? Lalo na minsan tamo rin naman mamangan makanyan itong magpasko na. Itamo rin kasi yung peka aabangan tamo yung magpasko na rin kaya katamong miyaliwang kakanin. Pero ating ka pa bang balong aliwang kakanin? Awo naman, retang suman, retang biko, pichi-pichi, karakal, di ba? Us talagang manyaman rin kay pamangan kayo ni Pampanga kasi culinary capital or not, mahilig lang king pamangan di Kapampangan. Manyaman yung pamangan, culinary capital or not, manyaman yung pamangan kayo ni Pampanga. Totoo yan. Agree? Di ba? Agree? Ila kaya agree kayo po ba na culinary capital or not, manyaman la rin kaya katamong pamangan at mahilig tamo ka rin pamangan. Di ba? Pero nano la pa po kaya ding aliwang kakanin abaloyo. I-comment nyo lang rin po kaya katamong comment box. Pero ikapaw, niyang anak ka na, anong paborito mong kakanan? Maliban keng kaya, bibingka. Ko yung paborito ko rin kakanan kanita. Baluming maha blanca. O nangyayong kakanin niya ba yung maha blanca?
Kasi gawa king nasi. Pero iting Kay, pero balo ko gawaya keng Pampanga. awa. Ita rin ning metong karenghan dami rin kasi ing mahablang ko awsan daking Kapampangan at tibok-tibok. Kanyaman ng At kanyaman. inyang- Bala mata, magwawa ko ngayon. At inyang Balo ko ata na nung, paista. balo mo nang gawin ko kanyan pota. Manton kong kakanin. Anong Huwag bala usapang mag-crave kanita, ko. diba? Diba? Kanyaman ng kanyaman. Tapos itapin bes, atin niyang mais, makanyan, tapos medyo mayumuya-muya, makanta, atin niyang gatas, makanyan king sangkap, tapos malambot ya pa, tapos potang mapali, karin niya manyaman tayo kasi medyo creamy-creamy ya, Oo. makanyan. Ika, nano yung Kaho. favorite mo kanta yan, yung anak ka? Kako, favorite keng anak ko hanggang ngayon ni Biko. Ay, wah. Diba sabi Wow, ko naman kay ka, mahilig ko keng nase. Kaya ba't, Wah, wag lima nga pagpalatan ko ata, nasi kay ba't din mayumo. Mahalata na ako ata, mahilig ko keng mayumo yan. Oo. Pero, Mayaman yung manyaman niya Biko. kasi, diba? Diba? Lalo na nung atin niyang latik. Itas Oo. itang latik na itang magmantikaya pa talaga. Manyaman niya ito. Pero, apansinan ko ngayon may wili tang masyado king karempamangan. Nanding ka pa. Ayaw mo naman kasi ayaw mo na broadcast talagang manyaman yung pamangan take. Hindi na nga gawa tamo, Nandin diba? ka pa balang may karempamangan. balang may kalingwa no pendeng ngaliwa tamong kaya. Ang gapota siguro, pwede Isipan tayong ko lang, pisabyan isipan ni ko lang. pamangan, di ba? Pero nano yung ring next tamo kanyan. Since may wili tamo pinigyan pamangan, balo ko nakawilihan tayo naman in next tamo. And for our top 7, we have Kaya nakan o grupong magkanta adudurot ka rin ti bale-bale kabang kakantalang pamasko ang magdalang saya king komunidad. Caroline. Yan. Ayan. Taramdaman ko rin na bengi kaya kami. Istong pinatakting alas 7 ning bengi. Renganggang barya king balemi. Mag-isa na lo. Nang sunod-sunod na rin. Agulin ako nanda, Caroline. Ano ka? Caroline Ating ngayon, Bes. magaranak kaya ko. Caroline ngayon, Bes. Ay no, Kaya sa ating garanang magarana. ngayon. Ala talagang magarana. Bali mo naman, di ba? Nung linuwan po, hindi sa magarana. Pero ito. O ita, di ba? Talaga Caroling naman, lang. makakawili mo naman yung Caroling, di ba? Mm. Kapag Pasko, retang, kamamagkanto, Oo. talagang, balong Pasko na, di ba? Lalo na. Gange kasi nga ranapin, makapagkanta ka. Oo. Di ba? Balo mo, retang nabengi naman, lakakanto. Ing gagamitan do, may bilib ko pinek, kasing gagamitan do, drum and lyre. Balo mo, reta? Retang drum and lyre. Wow. Ya ako kasi niyang anak ko, kaya ba ako keng drum and lyre, keng eskwela miyan yung elementary. Tapos, metong din kareng gagawan mi, itang mag-caroling kami, para pandagdag din kareng funds mi makanta. At, ngayon ay nabengi. Makantala rin gagamitan da rin anak. And matula ako kasi, king makantang edad do, agyuda ng tumugtog makanitang instruments and talagang balo yung kanta. Tapos, ing bawat beat, talagang makasakto la. Tapos, sabi ko pinkang mama ko, sabi ko, mabala mo kapilan pa, diba? Nang ikami reng tutugtog makanyan. Tapos ngayon pakiramdaman ko no reng anak na makanyan la rin ding gagamitan da makanta. Kasi, anyang anak ko pa din, metong pa ka rin gagamitan mi pang instruments kanta oneng syempre naman ikatamo nga atin tamong kay means para sali karetang makantang instruments that metong pa ka rin gagawan mi itang bali mo ratang tansan Awa. ratang pupok-pukan tapos Ay, agree na. gawa yung Sakit na yata ni kasagkasog. tatang ginawa ka kay Bat. May pukpuk ka daliri. Tapos kuha mo nga bili kayong pangangaroling mo pa sa pamagkay Pero at least masaya, di ba? Oo, and iting maka-enjoy kasi nung anak ka, tapos ita talagang i-look forward mo istong magpasko na. Kasi nga, pakakwakan pera, di ba? Panyaling candy, hadapin. Tapos itang kayari mong batking klase, tipunan mo rin gana-gana mong barkada, tsaka ako mga araling ka rin pibale-bale, itang simple mong baging makanta, makakapagdalaning saya kaya ka, o alim mo kaya katamo na mga rolling o karing anak ka mga rolling. Pati na rin karing pibale-bale, pipagkarolingan da na mamyelang sala at mamyelang sigla rening anak ka rin, di ba?
Wapin. Tunay ang makadagdag saya Ikaw? magkaroling, di ba? Anyang anak ka, may kapag-caroling ka? Oo Nandun ka? naman. Balo mo niyang anak ko. Bilib kupin ka rin anak ngayon kitang kinwento mo. Rin anak ngayon tinong drum and lyre. Awa. Atin ko pang ikit atin mag-electric guitar. Ay, Atin wa. magtambul. O niyang anak ko yung punan ko muwasbok. Kasi sabi daw, kapag malakas ka boses, mangya ka, mas maragula bibig, di ba? Kaya what sabay may pang dance steps talagang may naning 20 ka rin. Speaking of dance steps, ating kung ikit ka ring video pin na ratang naus kareta, retang titas, retang zumba titas. Retang magzumbang tita. Oo, retang magzumba, laging arap yung bali. Tapos, ating tutugtog Christmas song, na kayo magzumba. Aliwa-aliwaning paralan kim pa mag-caroling yan, di ba? Mag-caroling yan. Ring aliwa naman, bes. Ring mga rolling, ila mismo, ring mamya, karing pibale-bale, lalo na karetang mangailangan din talaga. Kaya, shoutout po kaya kayo, karing mga rolling, kaya na ikayo po ing mamya, dakalo salamat po kaya kayong effort pamamyesala at pamamyesigla kareng kapatid tamo na higit ang mangailangan sabop. Yes. Ayan. Shoutout mo kaya kayo nga. Yes po, may God bless you always po. Pero kay Pao, nano yan mo yung favorite mong kakanta? Kapag kay, ali, gangini, nanong paborito mong kakanta? Or kantang Kapampangan, or in general, di ba? Yakwitang kay, kalam ni ayun pareho katayata. Talagang, dimdam mo na yan, ay talagang damdaman mo, Pasko na talaga, ketikim Pampanga. balo mo ba, ngayon kaya, diba, kapag lulog ko, maka-airpods ko, retang tugtugan ko pang Pasko na. Pasko na lang. Mawala yan. Since share mo na rin itang papatugtog kang makanyanis nung papunta ka UA, share ko niya rin iingkong ko. Shoutout kang iingkong ko. Anyang anak ko, kaya, istong September pa, patugtog na rin Christmas song ng Jose Marichan. Ayan, the legendary Jose Marichan. Yes. Kung nakikinig po kayo, Merry Christmas po. Merry Christmas po sa Diba? inyo. Oy, tapin, bes. May wilita na naman kayong caroling. Talagang miss ko yung childhood ko di ba? Nano ya kaya yung kakatamong top 6? Nano ya kaya yan? Agulina. For our top 6 is... Pagmamano, pamamyagalang ka ring makatwak ng pamilatanin pamaglagay ng gamat, yung kanwan. Pagmamano. Ayan. Yan. Iyan ing kay metong kareng values tamong Kapampangan din. Kapampangan and Filipino values kabuuan na buong Pilipino. mawawala kaya katamo paskuman o ali. Lagi tayong gagawa ni kareng makatwa kaya katamo na to pay respect adapin makanyan. Ika bes para kaya ka nano yung kay nano yung sisimbolo ning pamagmano kaya ka. Kalupaning paniniwala mo, growing up kasi, di makuha po yung pamilya ko. Itiro de ka ko yung pagmamano. Ay siklod ko kano kareng taong makatwa, kareng taong respetuhan, di ba? Na kapag megmano ka, bala mo, respetuhan mo lang makanta. Oo. Kaya tiking university tamo, ayarin mawala yan Kaya katamong assumption is, ayarin mawala yan ing pamagmano, lalo na kareng professors tamo, kareng teachers tamo, or kareng makatwa kaya katamo kaya tiking university, mawawala ing pamagmano. At patuloy tayo pa rin gagawan yan, kasi nga, metong yayining tanda bang makapag mameta mong galang kareng makatwa kaya katamo, di ba? Pero kay pagmamano orally, as long as you respect other people, ito naman yung importante, di ba? Pero lalo na kareng anak. Pero I hope na yung tradisyon tang ani is matuloy po, di ba? Kasi part na ning pagiging Pilipino. Kasi kapag sinabi mong Filipino values, yung pagmamano, lubya ka rin di ba? Totoo. Sana Jang Pasko Jang Pasko rin. Sana retang kaya na gang nino, gang ilamat wag kayo basta siklod kayo para ipakit yung respeto yun, di ba? Totoo yan. Kasi kasanting ng
gagawan ta. diba? Tapos, itapin, sabi mo, Pin, sana mawala. Lalo na nga, Pin, ka rin kayo nakanta mo, Ken. Tayo lalako, kaya katamo, pamanyiklod, ka rin makatwa, kaya katamo. At patuloy tayo sa hanggawan ng gangking magpanggapaking dagol tamo, ne? Tapos, ipasa tayo rin, ka rin akakit tamong anak na turuanan tala na manyiklod, ka rin tao, paskuman o ali. Ayan, medyo mapapanyamaning pisasabyan tamo. Na talagang feel taning Pasko, di ba? Kaya naman, stay tuned and we'll be back after this commercial break. As we promised, kami nagbabalik sa one and only Brighton Reloaded Campus Edition. Ayan, shoutout po sa lahat ng nanonood. Sana mas nafe-feel nyo na napapalapit na ang Pasko sa oras na ito. But before we continue sa last 5 remaining Kapampangan Christmas traditions, we ask the 100 respondents to describe the Paskong Kapampangan in one word. Okay. Ayan, for our top 5 pao, ito. Yung Paskong Kapampangan daw, best. Palagay mo bakit best yung Paskong Kapampangan? Ako para sa akin, best ang Paskong Kapampangan kasi nga, king kilob ning pabanwa, ing Pasko yung peka aabangan tamupin kasi nga, best yan and like, talagang paghandaan, di ba? Unlike magpa-best pa ka Kenny, king Pasko tamo, retaping abang gitanan din, na retang from top 10 to top 6, di ba? Na retang theme parks, retang pangangaroling,
parol, Pagmamano. tapos pagmamano. Apo ring matatagan pang lima niya abangan nila, di ba? Ang for our top 4, ing Paskong Kapampangan kano. Unforgettable yun. Bakit unforgettable para kaya Kasi kaluba na ning sinabi mo, ang yung sarili kong pananaw, kapag kani ka kasi mag-celebrate kayong Pampanga, marakalya, aliwa-aliwa yung version ng experience mo. Totoo. Atin parul, makapanalbe kang parul, nung bisa kang masala, bisa kang masaya, nung bisa na ka mampasyalan, talagang enjoy mo ka rin ng mag-celebrate ng Pasko. At maging yung unforgettable talaga. Apo ring pamangan, iniring mo talaga kalinguan. Talagang emo kalinguan. Apo ring tradition and culture take ng Pampanga, talagang emo kalinguan. Istong experience mo na lang, talagang emo na experience mo na, kalinguan. diba? Kaya lang maging unforgettable. Wow. And for our top 3, masala. Palagay mo bakit namang masala? Siguro, para ka na ako kaya maging masala kasi pauli napin ding miyaliwatan parol ne, poreng music tamo at metong pa ka ring magpasala para ka na ako. Reng smile, dareng ring tao. smile, Di ba? dareng Istong tao. minta ka tikim Pampanga. Aramdaman mo talaga na welcome ka. Tapos, pakasmile langan kaya ka, ne? Asno kasala. Ring Aileen, di ba? Perfect smile lang ang Perfect smile hanapin. ketiking Pampanga. Kaya sabi ko na, masalayaing Paskuta kay ni King Pampanga, pauli na rin kareng tao. Ilang mamye sala talaga. Kaya king number 2 tamo, sabi daw, colorful ya kanu. Yan. Talagang colorful naman yung Paskong Kapampangan. Emo keng alimu ka ring parol, emo ka ring pakasabit kaya katang kereng bale, alimu ka ring kule da ring kakanin, emo ka ring kule da ring theme parks. Kalupa na ning sinabi mo, colorful la naman ding tao, Kenny, di ba? Ay, totoo. Diba? Tapos, palaging pakanan lang maging colorful. siguro, para ka na ako, colorful na ring tao. Oneng, kuneng ka dyan ni kayong pagiging masala di ba? Colorful na oneng, miyaliwataman kay, miyaliwataman man ng aus kanine, miyaliwataman man, belief, so makanya na, king panyariling paniniwala ta, miyaliwataman makanta. Pero, balo ko na, metong tamo mo rin, mo rin, pamibalo istong Pasko na, di ba? Meron tamo mo, paniwalan istong Pasko na, at metong tamo mo gagawan istong Pasko na. Apin pinday ni rin, kakatamong Christmas traditions. And para ka ako kaya lameging colorful, kasi bala mo, ikatang tao kening Pampanga, ing mamye kule, nya mas meging lang makule. Mas meging yang makule ing Paskong Kapampangan. And for our top 1, please comment kung ano po yung hula nyo for our top 1. Palagay mo na yung top 1 tamo. Nya ako magtaka king top 1 kung bakit ini Ala na akong isip ala na akong isip aliwa nung alimoy ni. Nanya. Kasi every Pasko, api ni iningaram noon ko. Okay, 1, 2, 3, and masaya! Yan. Tuneng masaya yung Paskong Kapampangan hanapin. Kasi para kako niya masaya yung Paskong Kapampangan. Kasi pagkatsuka gani talagang feel mo yung Pasko. Ring tao masiglala. Masiglala. Kalupa na ning sinabi mo nandin kapag kasapit na pa ning Burmans, atin ang pakasabit, atin ang pakabuklat, atin ang magtindang miyaliwang pamangan gamit, Christmas lights, di ba? Nya talagang tuneng masaya, talagang ing experience mo, Kenny, ang po ing Pasko, Kenny, aliwa, talagang tuneng masaya, di ba? Abi dapin, balong at tsuna kaking Pampanga, istong daramdaman mo no reng asbuk da ring Kapampangan, kasi nga masaya lang. Tsaka balong-balo mo ng Pasko kapag atsuna kaking Pampanga. Istong? Diba? Gusto nga tsuna ka kay Pampanga, balong-balo mong Pasko. Kasi, kita pang kakay mo makanyan mo pa, ay, Pasko na Kenny mo. Kasi, at tsuta na Pampanga. Kasi, ing Pampanga, as na yung kadanon mag-celebrate Pasko. Bala mo, talaya man painawing Pasko kening kaya katamuin. Talagang tunay masaya, di ba? Apo ingal doon na ng Pasko, tunay masaya Kenny. Di ba? Tangong sabay-sabay kayong may papamilya, di ba? Ito pin, mas araramdaman tangin ni papalapit pining Pasko. Kaya we can't wait to share the remaining Kapampangan Christmas traditions. Yan. Kaya naman for our top 5, itong amakuling simbolo ning Pasko, amamye sala king pami bale-bale at karingdalan.
Ayan for our top 5 parol. Speaking of makulay, colorful, 'di ba? Masaya. Masala. Feel ko retang kay rening kay 5 sinabitanan din ditang best unforgettable, masala, colorful, masaya. Kenny lang parol, 'di ba? Talagang experience mo kening parol kasi kening Pampanga, home of the giant lanterns. Ay, yun, wow. Diba? Retang mga ragula. Retang mga ragul. Parol. Maragul na pa ako. Nangayakin mo lang ligligan lang wakan yan. Ligligan na tang liwala kuler, retang tugtugan, di ba? Balo mo diyang no karinta siguro mo taketikim Pampanga. Abitapin kan nandin na manakit tang parul diyang no karinta munta. At maski Pasko, sabi ko pin kaya ka, maski Pasko, atin tang parul keni antimoys tong Valentine's. Balo itang king intersection. Pag dumalan ka. Puso-puso. Pagdadalan ko ka rin eh. Adya ko ning cellphone ko. Low brightness sana. Kaya ba't dapat gagalon. Baka kuwaking masanting. Kaya ba't ang traffic pa, di ba? Diba? Mabuisit ka kasi tuloy-tuloy. Adyang na akong kalambat kening Pampanga, talagang paniglon ko pa rin pagkakakit ko lang. Kasi asno kasanting, di ba? Tsaka every year, aliwali-wala design. Gang aldoldo ko nga kakit kasi gangkeng barangay may atin parol. Kaya design yung gitara. Ay, King Guagua. King Guagua kasi ing sananton Guagua kay pagawaan yung gitara. Balo ko pati rin ka rin kay aliwang barangay municipality. Yatin din makandaw, di ba? Gamno ka rin kapin muntakini. Since mi pag-share tanapin din kaya katamo kayang ka-bright kadas. Men, marakal kayo po ba akakit parol at no ka rin lareng peka masanting parol ay ikit you. I-comment yo lang mo po king kaya katamong comment box. Ako din kung balong masanting kay retang parol kung no ka rin lakakit. Atin PL Ben Kenny Kenning Mall. Retang ligligan parol. Retang ligligan. Asno kasanting niya pag balamel beo ko kalambat na nanita pero looking forward kung malbeo ulit. Talagang may mangha ko amo. Asno kasanting, di ba? Akit mo nga pin talaga na kung gaano ka creative and talented. Since mga regulareta, akit mo rin talaga na mapasensyala rin Kapampangan, di ba? Na matsyagala mo rin, di ba? Pero, speaking of pamanggawang parol, anyang anak ko, share ko mo, bes, anyang anak ko. Lagi tamong babalik anyang anak tamo na, ito yung magpatunay na unforgettable ya talagang Paskong Kapampangan. Anyang anak ko, metong kareng gagawan may activities kayong school, ing pamanggawang parol. Itang ating pa ka rin atang mini parol making contest na kanta. Tapos, gawala ka rin recyclable materials like straws, papers, makanya atang plastic. Tapos, ito, maka-enjoy yung gagawan kasi ababalo mo rin at ababalo mo kung makanano gagawan at apapakit mo kung makanano ka creative, lalo na kung anak ka papin. Tapos, ito pin, rin kaklasiko kanta, miyaliwala pa rin gagamitan dang kay. Rin aliwa, gagamit na pang Christmas lights po. Didinan dong Christmas lights. Kaya, ito yung atatandanan ko, karing parol din, na anyang anak ko, gagawa king makanito. Ikaw, ginawa ka ba? Ginawa ko, gawaya keng straw. Kaya bala. Ito yung malimit din gagamitan eh. Pero mas masanting lang yan yung gagamitan detang recyclable materials, di ba? Kalupa kining kay. King UA. Anyang kapaskuan tamo. Anyang kapaskuan po kini King UA. At may parol making contest din po ne. Tapos rin gagamitan da po retang recyclable materials at retang indigenous materials. Kung no ka rin apapakit tamo rin in kulturang Kapampangan dahil karetang indigenous materials ang gagamitan da. Tapos kain Pao, salabat kumo. Gang marakal gagawang parol para kako aliwaya talagang gawang Kapampangan. Ela mo dahil masala, makule. Siguro the story behind it then, no? Kasi atin yung akit mo ka rin kung pakanandang gagawan, ingateng craft do, talagang luluguran do, di ba? Ating abeng lugod adapin. Di ba? Kaya ka rin gagawang parol po, saludo kaya po kaya kayo.
Shout out po ngan kaya kayo if kung manal ba ako man po ngeni, shout out ngan po kaya kayo at sobra kaya pong mabibilib kung gaano kayo ka-creative at kapasensya king pamanggawang parol. Hanggang aliwang bansa mirarasla, di ba? Sabi mo napin yan na bawat parol ating lang meaning para kaya ka ba nano yung simbolo ning parol? Nano yung simbolo ning parol? Para ka ako yung sisimbolo na ning parol kay saya. Apin yung tapuan tamo, di ba? Saya. Wapin ne. Para ka kung sisimbolo na ning parol, saya talaga. Yaku sala. Sala. Kasi, diyang ati mo, makapatdano mo resulukin bale mo, nung makasindi la ring parol mo, akit mo talaga na masala yung bale mo na like, from the outside, tapos akit mo pa rin siping mo bale, di ba? Pala mo mag-contest kayong... Natin lang naman pakasabit. Rata rin, ito yung kasi simbolo ning kay, ning parol para ka na ako. Kung gaano nangaws kanina, kung gaano pahalagaan ng bawat pamilya, ing sala abibiyanan ning parol, makanita mo rin ing... kumbaga makanita la rin ing are received ring bawat pamilya na rin parola rin ni masalala king makanto. Next naman Nathan. Metong karing listahan tamu aabangan darin deng tao. Istong Pasko ing kaya katamong top 4. Family reunion. Panahon nung no ka rin lamikit-ikit ding may papamilya at may pag-down sa'yo, apong kwento king balang metong. Family reunion! Ayan, talagang kapag Pasko or pagpapalapit ng Pasko, inyay nga mawawala. Magkaroon ng instant reunion na natin. Gangay ko kilala rin kamag-anak ko, mumuli laking matwang balaya natin. Magtipon kaya ka rin. Gangay ko mang kilala. Siklod ka na. Kasi yung family reunion natin detang kaya na, timo, mga ragula pamilya, tapos aliwa, chula pa kayong aliwang bansa, chula ka rin aliwang lugar, tapos istong magpasko na talagang magtipon-tipon lo. Tapos, mag-celebrate la, kumbaga na, midi na lapang panibayong banwa, bakanta, mikit-ikit la, makanyan. Di ka ba? King family reunion, nano yung favorite mo? Favorite part mo, karing family reunion? Ako mo munang dili kay in Christmas party. Buliking Christmas party kapag family reunion. Ating pagpa-games, parafol. Kay ba't detang dara mo, chulaking gilid, ilang magpa-prize, magpa-rapol, magpa-samsama napin. Tang manyak malyang barya, kay ba't at siya pa kanita. Kay ba't ako, makipagunaan ko talaga, retang gamat ko, maging kong kaya. Maging kong 4 arms. O kaya retang kaya, balmitang ting sandok, tapos retang pera, ilipat. Karakal may usong makanyan, Marakal games, may uso istong Christmas party napin. Pero yako, lulok forward ko karing family reunion na rin. Istong magbanding caring pinsan ko. Kasi sabi tapin din kumustahan since timongkening first semester simula prelims magpanggang finals busy tamo, di ba? Lalo na rin pinsan ko miyaliwaliwa ke eskwela. Istong family reunion karin kami mo rin talaga mikit-ikit ami pagbanding karin kay mi pangamustahan makanyan. Iting look forward ko kapag family reunion. Tapos akit mo na ay may something ngay kaya, may something ngay makanini, may something ngay makanyan. Balo mo nang ako dimdam rin. Kapag akakit na ako, ay, ikatamira, ay, sabihin, ay, may katas-kata. Itang panayan ko itong, ay, may katas-kata. Ikidaramdaman. Pero kahit tutupin na masaya yung Pasko kapag ingabi mo ring pamilya mo. Diba? Kasi ako, atatandaanan ko kapag mamuli la ring pamilya ko kaya kapag panahon na ng Pasko. Peka maburi kong gagawan, tang abe ko lang magkay, mumunta ka ring pasyalan. Gagala, talagang i-enjoy mo yung time, di ba? Ritang after family reunion, after kim venue, lumipat ko pangaliwang venue na talagang... Itang kapitangan na naning bengi, kay ba't mamaus no di mame? Kay ba't itang... kay pamumuli. Itang kaya yung may family reunion, ituloy pa kay ngaliwang lugar, di ba? Di ba? Pero yung family reunion, may tong Aldo, tutok ng kaya taking metong balik, kay ba't
Karina kay hanggang kay. Hanggang Pasko, Oo, makanta. oo. Masanting naman What? to. Pero speaking of reconnect, Pes, metong yamu rin ka rin gagawan tamo para makapag-reconnect. Hulaan tamo, kanino tama kapag-reconnect. I-comment nyo po king comment box tamo kung kanino tamo mag-reconnect king kaya katamong top 3. Yan, for And for our top 3, here's Siyam abenging misa anting tandaning pamagsadyada ring tawo king pamanyatang ning Ninyo Jesus kabang daramdaman da indiwaning kapaskuan. Yan, for our top 3 simbang gabi. Ayan, simbang bengi, hanapin malapit king ng Kapampangan. simbang bengi. Miss ko na. sabi ko pinan din, di ba? Alimu king pamilya tamo makapag-reconnect istong Pasko. Pagkus makapag-reconnect ta rin kang Lord, di ba? Yan. King Pauli ning simbang bengi, di ba? Yung simbang bengi kasi happen ning ing siyam abenging pamagsimba kung no ka rin panayan tayong pamanyatang o pangabayit na ning Ninyo Jesus. Ayun. Ikabes, nanoing kay atinta kasing adwang simba atinta kasing adwang kay adwang simba pwede ka simbang bengi pong pwede ka simbang ganingaldo kareta nga adwa no ka rin kasi simba. Kaya ako mas buri ko yung simbang ganingaldo. Pero naman, okay mo naman ka. okay Pero naman. bala mas maka-align niya kasing oras ko kayong simbang ganingaldo. Ganingaldo. Pauwi ko pa. Aligiding aside, ito, feel ko para ka ako mas buri ko yung simbang ganingaldo. Kasi ita na rin yung kaya, doon na ako lumaki. Doon yun yung kinalakihan ko. Makanta ning kelakyan mo yan, itang ayun. simbang Ako ganingaldo. kasi kapag simbang ganingaldo, mas feel ko. Awa. Itang simoy na ning hangin. Ing amyam, Itang mapinde. amyam, kay ba't kamaramarano natin maglutong bibingka, Awa. atin puto bongbong, pandesal, Sopa! Sopamangan na naman. Kanyaman. Kampo itang rimlana ning benget. Awa. Itang yung mawala. Yako rin buri kaya rin ning simbang ganingaldo kasi since anyang anak ko, minsan ko rin, anak na naman, di ba? Unforgettable. Talagang mawala. Mawala yun talaga. Anyang anak ko, since may sanay kami ako misanay ako na sisimba king ganingaldo. Hanggang ngayon, magpahanggang ngayon, buri ko sisimba kong ganingaldo, uling ko mo ayalala, anyang anak ko, dala ko rin hanggang ngayon matuwa ko ne. Tapos, metong pang karing ekwa kalingwa nagagawan istong Pasko, ang poking simbang bengi, simbang ganingaldo, istong kumpleto me, ing siya mabengi. Awa. Itang mag-wish ka, king last day, balumita. Awa. Istong kumpleto me, no? Adwa ko kasi goal kapag kaya simbang bengi. Hulaan mo na, lo. Yung top 2, itang OOTD. Itang Apple Wall ko retang OOTD ko retang pamasko ko. Itang last day pare. Tapos pero itang top 1 syempre itang pag-akumpleto ming simbang benge kay bat. Healing ka. Awa. 'Di ba? Ko yung usual kong hilingan din talaga. Para kayong pamilya ko itang maging lang healthy, makanyan itang nangos kanina, itang sana po king tutuking banwa, magpasko kaya pa rin miyabe-yabe ning pamilya ko, makanyan, at sana ingatan no ning apong Ginoo, aliwa mo yung pamilya ko, pati rin kaluguran kong po rin aliwang tao. Ito yung panalangin ko rin talaga istong simbang bengi na. Awa. Ako rin makanta rin ng panalangin ko itang healthy, itang miracle opportunity, itang gangatin pan kapag subukan, sana alagpasan, di ba? And sa pekahiling ko sana mo kay itang mas maging masanting yung biye para kay katamongan, di ba? Pero kareng Malben, ano po yung kahilingan yung pagkakakumpleto yung simbang bengi, diba? I-comment yun niya. Pero kay pa, at kung realize, minsan gang may kumpleto yung simbang bengi kapag buri na yung ibiyeng ning Lord. Ay, wow. Talagang ibiyeng na, diba? Kasi rin aliwa, balam, kukumpletuan, madidismayala, diba? Kapag, kumpleto ko na yung nada, pero, but ay nebibye. Sabi dapin, Isaiah chapter 60 verse 22, when the time is right, the Lord will make it happen. Hanapin makanyan. Kung may kapag-prepare ka ako. Wala kang nga prepare. Wabin. Ito yung nga usandang perfect timing nga dapin makanyan. Anya,
Pasko man o ali o kung kumpleto may man o ali, tamo sana papagal mga di at hihiling king apong Ginoo kasi kung paraya kaya ka talaga yan ibiyat at ibiene Awa, ala namang imposible. tapos emo rin sana istong simbang bengi tayo aga na kaing apong Ginoo bagkus king aldoldo tamong biya sana mga di tamo pa rin kaya, di ba? Kasi para ka na ako bes since nga sabi rapin ing Pasko, bala mo, gift giving makanyan. Para ka na ako ing simple mong pamanggising na kaya katamo ning apong Ginoo istong aba ka maranon. Regalo ni ite maragul na yung regalo Tapos, metong pang regalo istong gisingan na la rin di mamu. Imamo para pag-prepare na kang almusal, para ipamlansya na kang malan makanyan, at itatang mo para gisingan para magobra makanyan. Ito yung dapat iting importante kakapasalamat tamo dapat. Kaya dapat emo istong Pasko tayo agaga na kayong apong Ginoo at alimu kapag atin tamburi karin tama nga diking apong Ginoo. Pero diba, balo mo ako na nung peka wish ko ngayon Pasko or pagkakompleto kayo may simbang benge. Hulaan mo na niya. Nano? Marine ako. Nano? Kay. Abangan tanya mo for our top 2 Aguinaldo, tradisyon nung no ka rin bibisita la rin kaya nakan, karing karelang ninong, ninang ampong kamag-anak asi simbolo keng lubud at pakamal. Nya pala, Aguinaldo. Inipanalangin mo itang markal ka ko king kain Ining kay abangan dareng kay nakan. Kami dareng ako. Abangan na rin kayo nakan ampong mag-feeling anak. Apo, abangan kayo ni talaga. Yearly, di ba? Oo. Anyang anak ka ba, magkano yung peka maragul mong ikuang Aguinaldo? Ako natalala. Pero siguro, miraras naman na 2,000 libo. Ay, wow. Medyo mayabang ka rin Wali naman. Unang ako naman ipaytawli yung sarili ko. Bawa naman. Makakalima ako libo kanita. Pero balo mo ngayon ala na akong masyadong natatanggap. Pero ayos mo naman ka ako ito, diba? Kasi maragol na ako rin. Ngayon naman na ako yung metwa, diyang pa ka na diyang ala na ako managyo. Pero minsan mo naman kasi ako naman yung mami ka rin inanak ko. Pero rin inanak ko, kapit nanay ng edad ko. Apulo na lang. Ayaw mo naman sabihan. Paapaghalatan. Paapaghalatan. Yakuro ko. Reng pinsan kong. Reng galaga ng anak daw pangane. Pay nakdo ka na ako. Wala bata ko kakwal. The more the merrier. Di ba? Pero naman kain naman mo naman nangaws kanina, ali mo naman purpose daring ninong at ninang tamo, ing mamyelang pera, kaya katamo istong Pasko o Aguinaldo o regalo. Kumbaga, yung purpose darin kasi, maging second parent la kaya katamo, diba? Yan din kasi talagang peka reason, darin pengari tamo kung bakit kingwada lang ninong at ninang tamo, para maging pangadwang pengari tamo. Ikaw ba, Bes? Totoo naman taman, wala ko na. Kasi rengaliwa balada kapag ninong mula, ninang mula, obligado lang mamye. Diba? Pero okay mo naman na mamye, lalo na minsan mo ing Pasko. Minsan mo. Ampong maging nang tradition kaya katamo na kapag Pasko, is mamye katang Aguinaldo. Pero siguro not to the point na dapat obligado lang mamye. Diba? Dapat ing Pasko masayaya, kaya gift yung love mamaya ka kay bat maka-receive ko, diba? Dapat makantita yung Pasko, aliwa mo itang atang tatanggap, diba? Diba? Ing kay din kareng kay nakanta mo po kareng bagets sana wala mo tuturingan reng ninong at ninang yo as Santa Claus. Mamye kaya kayo pera, sana igalang nyo larin at luguran nyo larin kung makana nyo laluluguran din kaya kayong pengari. Medyo bewilita talaga ka rin tamo, lalo na king usapang pera ngayon. Awan pong pag talagang pisasabihan Pasko, marakal ko balong sabihan, di ba? As kapampangan, as kapampangan. Diyan ako masyadong biyasa magkapampangan kanya na. Marakal ka balo. Siyempre naman, di ba? Ready na ka?
Nano, pero before that, di ba? Sige. Patanaw. Pabitin tala pa rin kay katamong Sige. viewers kung nanya ba ing top 1. Pero kung tinkopong hula, please comment kung nanya po ing kay katamong top 1. Kasi after this short break, sabihan miya po kung nanya po ing top 1. At nagbabalik ang Brighton Reloaded Campus Edition. Now, we are down to our top 1. Pero kukumustahin po muna namin kayo. Andyan pa po ba kayo at nakatutok pa rin ba sa ating program ngayon? Please comment #Top 10 Kapampangan Christmas Traditions, diba? But before we reveal our top 1, let's do a recap kung ano nga ulit yung mga ito. Baka nakakalimutan na natin, kailangan lang natin ng konting, alam mo na. Recap. So, ayan, for our top 10, pamamasyal sa mga Christmas theme parks. Our top 9, Christmas market. Yan, syempre yung aking favorite, top 8, kakanin. Then, top 7, we have caroling. Ayan, for our top 6, syempre yung pagmamano. Top 5, we have parol. Ayan, so for our top 4, yung family reunion. Then, top 3, we have simbang bengi. Ayan, for our top 2, ayan, we have Aguinaldo. Yung isa ko pang favorite, yung nakalimutan ko. Ayan. Yan, syempre, for our top 1, magadya na kayo po kung nanya po ini. Grabe, best ne. May ka siyam tanapin ne. Tapos ngayon at chuta na kining top 1 tamu. Kaya, excited na ako nga balo na yung kaya katamong top 1. Ayan, and now, the moment we've been all waiting for our top 1 is... Netong espesyal hapunan king bisperas ning Pasko, nung nuka rin magtipon na ring pamilya para king kapanganakan ng Jesus. Noche Buena! Ayan, isa pang favorite hanapin, di ba? Hulaan niyo po ba kung nanyang number 1 tamo? Ing Noche Buena. Tunay naman talagang deserve ing top 1 ing Noche Buena kasi ing Kapampangan ing Noche Buena ng Kapampangan hits different, diba? Talagang aliwayang Noche Buena ng Kapampangan. Sabi mo, favorite me, Karakal ko naman favorite me. Ing mamangan, diba? Kaya, balo ko mag-enjoy ka talaga istong Noche Buena, no? Wow. Kasi, balo mo na yung special king kayek Noche Buena ng Kapampangan. Kasi,
Alimura yung pamangan. Alimura yung pamangan kay saup-saup, salo-salo, at ampong kay pa mag-prepare pa mo, abe-abe no rin pamilya. Abe-abe na rin pamilya. Kumbaga, maging bonding niya rin ta, istong magpaskunan istong mag-Noche Buena tamo. Bonding niya rin ta, itang pa mag-prepare pamangan, itang kanya-kanya kayong kaya station, maggili, ating magmirito. Ating keng karni, ating keng bawang sibuyas, atin keng karakal talaga. At tapos ating mangogong kalamin Pero ako, hulaan mo na yung role ko ka rin. Retang mag-istorbo, retang ating luto, tapos sige kakandot. Tang may kulula pa retang karne, kay batak man ko tangalala pa man lasa. Tang manggulo ko. itang kakandot. Ya ko yung guguluan ko ka rin, detang gagawang fruit salad. Wapin. Pero nanya ba yung Noche Buena, Baw? Itapin, sabi tapin nandin ing Noche Buena, apin ini ing gagawan tamo, bang panayan, ing pamanyatang napin ning salo-salo, habang panayan tayo, ing pamanyatang o pangabayit ng Jesus Christ, di ba? Oo, di ba? Pero nanya mo yung paborito mong pamangan kapag Noche Buena? Ing paborito kong pamangan at mawawala king Noche Buena ning pamilyami, ing kay lagang babi. Kanya kay bataning kapali yan itang kaya, kayari mong sinimbang sinimbang bengi, makanyan muli ka karyabong kay dastan mo itang higang babi. Tang baw na pa, pwede mo nang malaman mo, di ba? Tapos, til mong patis mikilara, yung babi, tapos ratang gule. Nang kanyaman ito talagang panenang lulutong apo ko at anya pang mabeing kong kupin, ila nga dwa, ila talaga itang magluto kanita. At magpanggang eni, tutuloy din na mama ko itang tradisyon ming pamaglutong ligang babi. O nang ita na rin talaga yung asimulan dari apo ko. Anyang bayo-bayo la pang miya sa makanta. Ika ba best? Nanay yung kaya mo? Dati niya nga nakulit yun. Pero lechon. Uling ngini, balo mo naman may kamal. Kay magpa-horno keng babi. Oo. Itang sali kayang pilan kilo kay bat pa-horno miya. Kabat ko na miya. Ita kanyaman ang kanyaman gang pakanano. Pero syempre atin ko pangaliwang favorite de tang luluto de talaga keng bale. Timoretang kay reta talaga rin. Nangaws kanini. Marakal ko paborito asadong matwa. Kanyaman Tapos asadong matwa, menudo. Ita. Karakal na hotdog na. Syempre mawala yung matismaya ka pag ikuha mo ate yung kalababi. Diba? Tapos ingay pin nala pa rin luluto tamo istong Noche Buena no. Retang may mawala yung hamon po keso de bola, diba? Spaghetti. Diba? Ela mawala rin talaga. Ning Pasko reta talaga rin look forward ko. Nya sabi ko kang mako, keng Pasko, dapat marakal tanda, uling makaya dyan ng 500 ako. Diba? Feel ko naman, agyo naman ng 500. Keng Noche Buena. Awa naman. Kaya mag-spaghetti ko nga lang karni. Ako kami, since favorite miyari ng kain favorite miyari pang dessert ng fruit salad, mag-fruit salad yung lang condensed. Pwede nito, kasya nito yung 500. Ano yun pa, pitna-pitna na kayo mo, kaya nga, matisatak man mo yun, diba? Kaya reta nga, latila. Talagang maparalan ka tayo katang kapampangan. Kung pakanan tayo, magawang masayampong kaing Pasko tao, diba? King makantitang paralan, talagang apasaya tala, diba? Karakala bagay karakala paralan para apasaya tala. Pero syempre, deserve natin yung best. Kaya naman, kung meron, diba? Nakakamiss din. Pero ito, best. Ngani, since takel talapin detang top 10 mas araramdaman ko ing presensya na talaga ng Pasko. Kasi, menong balik la ka na ako rin diba? Kabang pisa sabihan tala, mas menong balik ka na ako rin ang gagawan mo yan yung kanita na buri kong ituloy at gawan pa rin hanggang ngani. Kaya lang, bes, makalungkot mo. Kasi, kailangan tanong magpaalam ka rin kaya katawang kabarikados. Nung buri mo naman nakasabi, mag-live ka kayong Facebook mo. Pwede tayo magituloy. Di ba ka rin tala? Tuloy marakal tapa. Sabi, tali naman, di ba? Pero sana maging masaya yung kay ing Noche Buena yu po at ing Pasko yu po sana mo kabud maging maggrasya. Bagkus maging niya sana maging niya naman po sana iting malugod. Sana mawawala ito king
mag-celebrate tamong Pasko. Inglugod, di ba, Oo, Bes? diba? And that's all for our top 10 Kapampangan Christmas traditions. Isipin mo, natapos na pa, diba? Di ba? Diba? Pero lahat naman po tayo may iba-ibang way kung paano natin i-celebrate yung Christmas. But what is important, we celebrate it with love, joy, and hope. Diba? At ayan mga ka-Bright Kadas, 20 days na lang bago ang Pasko. Talagang ramdam na ang spirit of Christmas dito sa Pampanga. Kaya sana today's episode help you feel a little closer to home, a little lighter, and a lot more excited for the holidays. Maraming salamat King Saup Yu, King Pakyabe Yu, at kami pakiramdam yu, kaya kami nga rin. This season of December, special talaga sa Pampanga dahil we're also celebrating Giant Lantern Festival and Pampanga Day o Aldoning Kapampangan. Before we end, Bes, we would like to give a special thanks to Bright FM. Thank you po for giving us this opportunity na Yes. makapag-airs and makapag-program ng ganito dito sa maraming salamat station. po. And of course, we'd also like to thank University of the Assumption for your unwavering support. Maraming salamat po. And shout out to our SHAS faculty. Hello po sa SHAS family dyan. Ayan. Shoutout din po sa aming program chair, Miss Angelica Marie Simpao Senyo. And sa aming, sa mga productions po, sa AB Communication, Alaya Productions, Talaria Sapientia. Productions, Sapientia Productions, and Ascendo Productions. Ayan. Shout And out po sa inyo. And also shout out to our family, shout out to Dizon family and all lahat po. Dizon family, Dizon family Guagua chapter. And Ayan. shout out din po sa Dizon family Bulaon chapter. Ayan, shout out din po sa aking lahat ng aking mga kaibigan. Shout out din po sa aming mga kaklase. Diba? Ayan. Yung kaklase namin na meron ka bang gustong special shout out sa mga kaklase? Oo, sa mga kaklase po namin dito sa studio ngayon, no? Sa aming tech director. Yan. Shout out po kay Franzel Drans de la Peña at sa kanyang tatay. Shout out po sa inyo. Yan, and of course, happy birthday to Madam Imelda de la Peña, Angela Pedere, and Madeline Manliklik. Happy birthday po sa inyong lahat. Shout out din sa kay Vince Rivera Macho, nandito kay Janiro Yu, mga luz. Hello, shout out Zara, shout out sa'yo. Shout out Zara. Shout out din sa'yo, yan, di ba? Ayun lang. Thank you so Yan. much po sa mga dear viewers natin dyan. Yan. And Sana nag-enjoy po kayo. Yan. And to all our listeners and viewers, thank you for tuning in, sharing your Christmas traditions, and celebrating Kapampangan culture with us today. We hope you continue joining us every week. Salamat sa lahat ng mga nag-tune in. This wouldn't be possible without your support. And once again, this is DJ Pao. And I am DJ Tan. Until next time on Bright 10 Reloaded Campus Edition. We wish you a merry and bright Christmas. Merry Christmas! Merry Christmas! Ulit. 1, 2, 3, go! We wish you a merry and bright Christmas! Mga ka-Bright Kadas! Merry Christmas po! Sama-sama, lahat ay aarangkada. Big dreams, big smiles. No matter how many miles, we will always be together. Something good we're gonna foster.